أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد إخواني آبائي أساتذتي ومشايخي أوجه إليكم بتحيتنا المعروف قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى بمشيئته وبعونه يدور موضوعنا حول هذه الآيات الخمسة في هذه المكان المبارك. أرى مسيب جلبة يتي الله إنسان تكي على رأسه سيونا كانكو الله تبارك وتعالى. إندو أنك نلاد ميد محمد صلى الله عليه وسلم إنسان تكي كوجيا دو الله كونلا دو الله. إن هيرون دين دو هيران دو إسلام. أرى تتويجم فتي يوتر مندن كندون يلاد كفي كوية كون غاندال. Yamirore ko woni kon e janngugol moƴƴere ko woni kon e janngugol yiɗugol jannguɓe ɓen moƴƴere ko woni e mum añugol jannguɓe ɓen lorra ko woni e mum e nafoore gandal ngal ɓaawo ngal heɓite nde tawno ko darsu ferma hande waɗuɗen bayana on ɓe wii li kulli makanin maqalin. Kala nokkure e kala sa'i haray no woodi ko hawrondiri ko woni monasab ko yewtete ɗon kon haray ko ɗum si waɗi ko fiingal ɗo gandal. Lovely brothers in Islam, we greet you the best of greetings, and we ask you to listen kindly. The topic will be centering around about the importance of knowledge. What the knowledge can do for you and how to love the people of knowledge. He wants you to listen to him kindly so you could be benefited from the topic, please. Si moƴƴere ko woni kon e nga'al gandal hollungal nga'al no mawni yoni en tun aya goto ka alqur'ana ɗo yo en firude ɗe ayeji joyi ɗe adduɗen ɗa kulukul hasan ngikku moƴƴo e mawnude kulol Allah e mawnude iman e muñal e mawnude nokku a yi'ataka alqur'ana ka Allah wi Muhammadu torolan yomi ɓeydane muñal torolan yomi ɓeydane kulol Allah torolan yomi ɓeydane liman a yi'ata ɗum amma gandal ngal kanko Allah wi wa qur rabbi zidni ilma. Ko jannguɗaa wo Muhammadu ko jannguɗaa ko heɓuɗaa gandal wo bimbi beeti weeti siikiiɗe beeti niɓɓii torolay yomi janne torolay yomi ɓeydane gandal. Hara ɗum ko hellata alqur'an e si ɗum feƴƴii Allah tabaraka wa taala wi si on tumbondiri on fof e hino jannguɓe ɓen e hino njulaaɓe ɓen e hino lamɓe ɓen e hino remooɓe ɓen siɗon anndi onon ɗon fof ko hombo hulata Allah tabaraka wa taala hakkunde mon onon ɗon o wi innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama. Jannguɓe ɓen fof
ɓe hulata Allah dey wona jannguɓe ɓen fof hulata Allah wona ganndo woni huloowo Allah bal ama ko ganndo iblisa ko ganndo ɓaaruna ko ganndo kono gande maɓɓe ɗen ɓe huliraade e Allah kono kadi ko neeɓuɗaa ɗaɓɓude ko neeɓuɗaa faytaade ko neeɓuɗaa werefiide ɗaɓɓugol huloowo Allah koye ndeer jannguɓe ɓen heɓataamo anndi lutти ɗee ɗo aayeeje ɗiɗi tun a rewa e reweteeɗi ɗin fof ɓiya wunu aaden ganndo Now, servants of Allah, the importance of knowledge is the importance of knowledge to love the knowledge and to love the knowledge people. And to benefit of the knowledge, you should be someone who is seeking for knowledge. It is because Allah Ta'ala said, among all mankind, you find those who will fear Allah within the ulama, the educated ones. He doesn't say, he is not saying all ulama or all educated people are God-fearing ones. But the God-fearing ones are among the knowledgeable people. Hella ka sunna, hella ka hadith, andingol en singa al gandal, andingol en si o gando. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Wo kala hakkuɗo bondol yalti tawi anniye makko on ko ɗaɓɓoygol gandal hara kadi anniye on ko laaɓuɗo wona miɗo yaade mi jannga mi heɓa ko mi dartora kaari wona miɗo yaade mi jannga fiyo mi wonu imamu wona miɗo yaade mi jannga fiyo mi wonu ministre lik wona miɗo yaade mi jannga fiyo mi heɓu komi yettodira e yimɓe ɓen fiyo mi heɓu argument no mi jaabora yimɓe ɓen no mi dartora ɓe no woni boyi attention wonɓe yaltude ɗaɓɓugol gandal hara objectif maɓɓe ko gotel ɗiɗi tawana hunde ɗum ɗo taa ko on kini yaltiri ɗaɓɓugol gandal ko fiyo iwɗe majjere naturel nde o taga nden e mum sabu Allah tabaraka wa taala wi en ko alqur'ana huwa alladi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a o wi attention annabajo mon e nelaɗo mon e taabi'ijo mon e sahabajo mon e wonɗo wo wonɗo Allah wi o tagumo hari o jannga o tagumo hari o anda hunde o tagumo e majjere tawa anniye makko on ko o yaltiri yawgol ɗaɓɓugol ngal gandal ko fiyo iw e majjere nden o anda no o rewira Allah fiyo andu ko mettata Allah kon o heɓa no o pottitora fiyo andu ko welata Allah kon o heɓa no o waɗira hande kadi si ɗum naadoranimo mbuɗi hara naadoranmo si ɗum hokkimo teddungal wonugol ministre ma imam ma jonnegol jullere fotayi hara addoranmo kono ka ɗum na ɗum anniye makko o ka ko ɗum ɗan woni anniye makko on ɓe maaki o ɗo yaltuɗo ɗaɓɓugol ngal ɗo ganda Allah ɓeltanaymo laawol gudoro mo sellata mara kare pour mara vira nokku waaway ngorno naɓude mo haaka aljanna nelaaɗo ma kaari kala heɓuɗo gandal Allah ɓeltanaymo laawol ko o naatiri aljanna woko kala yaltuɗo ɗaɓɓude gandal o heɓaali ngal ɗoy taw sabu anniye laaɓuɗo ko wi ko mi lehimi janngoya ko fowɗo ko man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma ko fii tun o yalti laawol o wi miɗo yawde mi ɗaɓɓoya gandal ko fof Allah ɓeltanaymo laawol naɓaygol no haaka aljanna yeetelan yoni ko heɓoyi ngal gandal haray ko laawol ɗo ɗon ko heɓata si tawi ɗum ɗon feƴƴi ɓe wi woɓɓe wiya ko nelaɗo Allah sallah sallam maaki ɓe wiya ko imam Idrissa Shafii ɓe wiya ko Sayyidina Omar
kono ɓe tato kala pen ɗon fof e junngo men kala pelluɗo ko kañum maatare ɗum ko maatango e junngo men man kana yuridu dunya fa alayhi bil ilm wa man kana yuridu al akhira fa alayhi bil ilm wa man kana yuridu ma'ahuma fa alayhi bil ilm kala tawɗo ko aduna faala ko yo wakkilo o jannga aduna ko e ley koyɗe gandal heɓo ko kala faalaɗo laahara ko yo wakkilo o jannga laahara moƴƴo ko e ley koyɗe gandal heɓo ko hunde ala ko majjere addanta goɗɗo si wona perdi min ɗi tiye sikke faalaɗo ɗi kanji ɗiɗi kala hara koye o wakkilo o jannga al yahude e annasara faami nde yewtere ɓe gomɗinaali nde kono nde tawno hiɓe faaɗa aduna on ɓe wakkili ɓe ƴetti nde ɗo yewtere ɓe gollitiri ɓe janni tuten timmeni ma kahi ma kala façon wo leggal ka meɗen ngal wona ha ngal janɗa ngal wona leggil moolanangil soppel ngil fertoɗen ha moƴƴa ambarkel ɗum e remorkuwal ɓay en janngaali fii anndugol ko honno leggal ngal moƴƴinirte yeeyen e leggal ngal fof no gata 1000 US $1000 no gata ɓe yaha ɓe seeta ngal matériel nga leggal ɓe yaltina tan matériel e nder maggal matériel je temeɗe matériel gootal kala ɓe moƴƴina meebul salon timmuɗo julle ɗen e taabum télé on e tabanka ñaametee ɗon e fotaje ɗen e coiffeuse on e almoire on ko ɗum wiyete meebul complet e matériel gootal on meebul complet ɓe yiltooɓe yeeyita en ɗum kadi $1000 leggal ngal fof ko yeeyiten ɓe ko $1000 ɓe seeka ngal ɓe waɗa ngal matériel je temedere matériel gootal ɓe moƴƴina ngal konko ɓe moƴƴini ngal ɓe yiltooɓe yeeyita en ɗum $1000 mbi mana matériel je 999 wontika tono maɓɓe e matériel je 999 heɓitiɗe wonta tono maɓɓe ko fii hon ɗum ko ɓaawɓe faami nde ɗo yewtere ko nelaaɗo maani ko man kana yuridu dunya fa alayhi bil ilmi wa man kana yuridu al akhira fa alayhi bil ilmi wa man kana yuridu ma'ahuma fa alayhi bil ilmi. Servants of Allah, the importance of looking for knowledge. He said when someone takes a bath or a journey to go and look for the knowledge, Allah said, the Prophet ﷺ said, He will make a way for him to enter paradise. He said you didn't get the knowledge yet. You just decide and you take your best to go and look for the knowledge. Or you decide actually to look for the knowledge. He said now, he just gave an example. When Allah says He will make a way for you to paradise, you are looking for the knowledge. What about when you achieve the knowledge? He gave some examples. He said whenever you have riches in Africa and you sell them to the advanced world, example, one tree, as we know the forest trees, they always cut some trees there and send them out. Maybe you will sell that tree for $1,000. But those who believe in the knowledge and work with the hadith that Prophet ﷺ said, whosoever wants the world, you should learn. Whosoever wants hereafter, you should learn. And whosoever needs also, you should learn. Look for knowledge. And those who use this hadith and understand the value of it, they come and buy our resources and go and fix it, all kinds of furniture that you can fix to furnish your house whatsoever. The one tree price, when they go and divide that tree
And since they are made the furniture, they will come back and sell it to you more than what you sell the one tree. So this is a short example that we should look for the knowledge. And whenever when you achieve the knowledge, what are you going to achieve? So if you want dunya, look for knowledge. You want hereafter, please look for knowledge. Joni sabu mawnugol ngal ɗo gandal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam adite neleede alama nelankaako ngun ari ɓe wattiniji tagol ko hombo tagi leydi ko hombo tagi kammo ko homboni warde ko koni maayide ko homboni tagude ko ko wona jibineede nene Khadija radiyallahu anha watti ɓe unande njooɓa wi en kaña gasa o naati eno ko ɗum annduɗen goɗɗo no unane njooɓa ɓe yaada e mo waaru Hira ɓe wiini ɓe ɗaɓɓutude Allah tabaraka wa taala tagu ɗon ko honɗum woni ɓe yalti ɓe ɗaɓɓutude ɓe wadde basɗimo ko honɗum Allah adi jippinde alqur'ana fof nde julde no mawni ha no mawni kono aya adiɗo jibbade on wona solli juulu na ɗum adi jibbade ka korka hino mawni ha ceego ko mawni Allah wi kanɗon ana o jaabi be kala horanɗolan no horiteno o yata horanno ka juute to o yoɓe jurti korka kam komi yoɓa toon tigi yadan mbiyani kono aya adiɗo jibbade wona ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam wona on aya adi jibbade e dendanangal ka suji aya adiɗo jibbade on Muhammadu naga humpa ko hombo tagi ko hombo ni warde ko hombo jeyi leydi ko hombo jeyi kammu ene nde maayoɓe ko honto ɓe woni yahude ɓe wonaɓe jibinede ko honto ɓe woni iwde na hiɗa humpa ɗum iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaqin iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalami wa allama al insana ma lam ya'lam nubbiya bil qira ko ɗe ayaji joyi aji jibbaɗe ila ɗon hannde kadi woni prophète bi mana woni annabaje o wonaɗi nelaɗo taw balere makko hari hewtali toon kono o wawi wonde annabaje joni noon sitte julɗe yirtoɗen noon firen ɗe ayeje ndaren ɗe taskoɗen ɗe Allah wona ko ɗuuɗuɗo haala makko nde wotiri yoni ko fiyo ɗum naadimo e fillita ko ɗiɗira ɗiɗi ɗon a tefaali ɗum a ɗaɓɓitaali ɗum ko fi won ɗum naadimo e fillitagol igra laabi ɗiɗi igra ara noon ka wonno hari mo o wowlani on nani ko ɗum addi e fillitagol joomiraaɓe gande ɓe wii ɗi igra aji ɗiɗi igra arana on ko gandal diina islam igra ɗimmo on ko gande aduna yankoje ɗen seede on ko ɗuti waɗi igra arana on toɓɓodiri bismi rabbika janngu annda inde jooni maɗa nden ko waawayma anndinde jooni ma ko alqur'an e sunna ko gande aduna yankoje ɗen seede igra ɗimmo on ko gande aduna yankoje ɗen o tokkili ɗon iqra wa rabbukal akram janngu kono noon hoore ko yannata ko seddina jooni ma ko par ce que jande aduna yankoje ɗen ko ɓuri heewde ɗon ko jannga bewa ko jannga majja ko jannga haa ala telle compte ɓe windanoyde ñannde goo ka tableau ɓe inna alaala leydi ndillandeere est trouvé comme ça le sel est trouvé comme ça ko ni leydi sawra ko ni kammo tawra ala fin ko ɗum si waɗi Allah tabaraka wa taala yanrini laaɗo Allah sallallahu alih wa sallam yo wakkilo awa o jannga o faamay ɗum o addi ɗi iqraji ɗiɗi iqra arano on ko gandal diine islamu ngal wo ko ya jangunal faama iqra ɗimmo on ko gande aduna yankoje ɗen janngude faama si a yii hito gon mino saakitaade e juulirde nden fof wona majje e moƴƴini ko gandal ko iqra ɗimmo gande aduna yankoje sa yiɗa jooɗaade ɗo yewtida e mo lacine ka télé ka appel ordinaire yehi haa ɓay tawi ɗum ɗon tiiɗi frais on tiiɗi ɗon ɓe yaltini ko ete kon internet noddamo ka Viber ma noddamo ka Facebook ka Messenger
tawa ɗon wawa sirƴude e wondude e moyen $5 pour 10 jours ko ɗum ɗo woni komi yoɓoyi ka société ɓe wawi lam honnettude 10 jours komi wonata munru wiya kon si yomi wawi humɓodirde aduna $5 on andi ɗum ɗo fof ko gande aduna yankoje ɗen wawi yaltinde ɗum wona ko wiyete kon majjere ko ɗum woni ka iqra ɗimmo janngu iqra arana on alqur'an e sunna faama gollitiɗa toxtoɗa allah tabaraka wa taala maya e jang janngu iqra a ɗimmo on teddina allah hara a janngali ha bewa hara a janngali ha wiya ko an moƴƴinta ko an wawi jaɓa e hoore ko jannguɗa ko wondude teddingol allah tabaraka wa taala ɗon kadi wuura e jang hiɓɓiniraaɗi kanji ɗiɗi hannde kadi wuura e jam maya e jam. Servants of Allah, the topic is very much important. If you listen to it kindly, you will understand what the brother is saying. He said the knowledge is very good. Look for it. But the first knowledge that you should look for is the Al-Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said this is the reason why Allah ta'ala sent the ayah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the mountain. He said learn. The first learn, he connected that with the name of his Lord. Learn to know the name of your Lord. That is Al-Quran and Sunnah. Then the second, he said learn. And when you learn, you should learn also how to obey your Lord. Look for the knowledge, the secular knowledge, so that you can live good life and also give the value of your knowledge. But most times, if you observe, those who got the secular knowledge, they don't understand the value of Islamic knowledge. It will end up proudness. And after the proudness, when you achieve the knowledge, you will forget about your Lord Almighty. So that Allah said, learn and know your Lord and respect your Lord. That's the second iqra. You know this knowledge is because of this knowledge we are speaking on the microphone, or you are utilizing the phone, Viber or Messenger or any other one that you understand that you are using, you enjoy that facility. It's because of the knowledge. He's encouraging you and I to look for knowledge, Islamic knowledge first, and secondly, you look for the secular knowledge, so that your life will be pure and proper. Ora bindina ka tradisyon. Kagandal si andari de do ayeje atawayaka alanda ka horgol sonatu majanguda bayona fi horgol adiji pade alanda ka fi julugol sonatu majanguda bayna fi julugol adiji pade denda nangal dewede so jertinde yewtere on ari on yubbindirinde ko Sheikh Abdurrahman Akhdari en akkirta lakhdari bawo abadan e yewtereji men din e dalilaji men din e bayanaji men din ko fi hondum ko ɓayde tawde e hella leñol fof jeyraɓe ɗawo ino fottani nde ko ɗum waɗata sen accata enen kadi ittugol dalil e mayre seede dewal hunde alandaka sona tuma jannguɗa ko iɓira on adi jippade non si yamiroje ɗe addewi hedditiɗe ari seede gan hunde a hana gollude ha janga anda fi mum Abdurrahman Akhdari kanka do inni wo la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan ayyamma hatta ya'lama hukum Allah fi wo
sellantamo ka o golla gollal wohunde e aduna ha o jangata o anda ñawore Allah nde e ngal gollal est ce que Allah ene laaɗo hino yamiri si tawi hiɓe yamiri e ko honno kadi ɓe yamiririri e ko honno kadi gollirte seedey ɗen mari hakkil en salo to woni jaɓuɗen nde yewtere asdari ɗo hella ka golleli aduna yankeji jaɓuɗen kala ko gollete ko igra ko jannguɗo fiimum on jonnete hella ka aduna yankeji amma hella ka diina islam ɗum ɗon wallinɗen honto woni dalil an on e mum ɓaawo yanima téléphone ma on o paani hiɗa mari auto paanowo hiɗa mari téléphone paanowo hiɗa mari télévision paanowo leernde otowal ma ngal paani ka mécanicien joma on naɓata par ce que hiɗa andi ko on janngi fiimaggal leernde téléphone humma kum paani ko an e oɗa naɓuduɗon wo ko mo réparateur téléphone woni ko ɗaɓɓata par ce que ɗon hiɗa jaɓi ko be annduɗo igra mum sellata ka goɗɗo uddita téléphone so natuma o janngi fiima ko ɗon hiɗa woni ala yaqin ɗum hiɗa hooli ɗum ɓayɗon ko golle aduna yankeje ɗen si yiltike télévision ma on paani a naɓatamo ka mécanicien jon a naɓatamo ka réparateur téléphone on ka réparateur télévision ɗon kadi ko ɗon naɓata suudu ma ndum ɓaawo a gay fokkitindu mahude ko maçon jo ɗaɓɓata waɗanama pilier waɗanama miiru si daalu waɗete waɗa haa gayno si hewti ñappugol siiɗi o maçon joɗa o okke no joddindin fof hara hunde o yoɓinanoma kono si hewti ñappugol a wiyata ɓay o maçon jo anno kelɗi ila o fuɗɗi ɗo matériel mankaali o hollallan sattiri ngikku accumi continue contrat on o ñappanalan kisa a wawata ɗum a noddaymo ka bureau du'anoɗamo joora rabbanaji haa ɗon heewa yoɓamo ko halduɗon kon desage ko a moƴƴo ɓeydanamo fodamo sa heeɓi contrat no koko kadi a noddaymo kono wallahi on waynodiral ka ñappugol ko minicier noddata si tawi ɗon kadi feƴƴi on minicier o ñaɓɓiya moƴƴi o bonnali tool o bonnali point o bonnali madirier o bonnali plafond si yanima ensalugol courant on ɗon kadi a hawkamo ya ɗaɓɓoyamo électricien par ce que ɗum ɗum fof hiɗen jaɓi la yahillu law ɗen gomɗini hella ɗon an yafala fiiɗan hatta yalama hukumallah fi ko fi on ɗum ka numugol imamu hatta ndaren ɗum ko fi on ɗum ka numugol salli hatta ndaren ɗum ko fi on ɗum ka numugol conseiller de mosquée amiru dawa amiru taalim ko fi on ɗum hatta ndaren ɗum ko fi on ɗum ɗon ka ndaranten duuɓi ko fi on ɗum ɗon ka ndaranten moyen ko fi on ɗum ɗon ka ndaranten ɓokkuɗo leydi ko fi on ɗum ka ndaranten ɗum suudu almamako fi on ɗum ɗon ka ndaranten ayi golleli aduna yankoji ɗi ɗum waɗi hande kadi ɗi feewaɗi yaha e jang amma ɓanon en jonnitali place ji ɗin jannguɓe fi majji ɓen en nomiri ko komi ɗeɗo poste ji ɗi geɓe ɗe mi yewti ɗo fof en nomiri giɗale ko ɗum waɗi hande kadi diina kan yoppito duwaɗo nomede ka marché to si a ƴettimo a nomimo ka diina o waɗay fatawa o dagina ko harmi o harmina ko dagi iɗen nande fatawaji on ɗi feƴƴude e nder leydi surtout e nder leydi kadi ndi wonɗen ndin feƴƴinoɓe yewtere nden ɓe anda ñaaɓe heɓa hakkil honno ɓe feƴƴinirirta yewtere nde ɗum ɗon fof ko ɗin ɗon probléme ji fawata en yiɗum donc awa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan o sendindirali o wiyali hananamo nde o gollata julde hananamo nde o gollata korka ko fi'ilan ko gollal wo gollal hatta ya'lama hukmallahi fi ɗum ɗo fof no andina en wonde ko gandal ngal woni nene ko ngal woni baaba ko ngal ardi si tawi ɗum feƴƴi si on daari hella ka dewe ɗen fof ko woni mara ko wiyete vacance mara férié mara nawnare mara nayewu koko wiyete ko gandal ɗon nelaɗo maaki talabul ilmi min al mahdi ila lahad ɗaɓɓugol gandal ko ila ñande jibinaɗa ko ha ñande mayiɗa si a jangi ha a woni khirriji a yalti université nelaɗo maaki awa ya jangu si a jangi ha anomama imam nelaɗo maaki awa ɓeydu wakkilaɗo
sa jangi ha fottanama a jonnama micro si usta sen ala ɗon ya lonto fiinu gongol ɓe wi awa ha ni ya jangu amma hella ka julde nde no mawni ha kono no woodi leerde juuletaake nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki muru awladakum bis salati bi sab'in yamire ɓiɓɓe mum ɓe juulgol ka duuɓi 7 sa yamirimo juulgol adi o timminde duuɓi 7 a tooñumo sa yamirimo ka duuɓi 7 o jaɓi julde alhamdu wa shukru lillahi so jaɓal a yannatamo a piyatamo wadribuhum alayha li 10 piyomɓe si ɓe jaɓal julde ka duuɓi 10 gandal ngal wo talabul ilmi wo ko minal maadi koye ñande boobu hunkun tamba sen wiɗon en yehi ka korka kan oɗo kadi mo hellifaaka o waɗɗaka ka ɓaawo ni hellifama o yahi o hoora ɗon ha a certain niveau alqur'ana wi ɗon kadi o wallin horuwol haray o tenata hande kadi yoyi amma gandal ngal wo ko ilal lahadi ko o nawyi wo ko o nawni wo ko o occupie wo ko heɓi mustawa dossier ji e diplôme ji wo ɓe maaki talabul ilmi min al mahadi ilal lahadi ɗum wattama e sookeje meɗen ɗeɗo ayeje e ɗiɗo hadiseje yonani en jaka hunde feƴƴata e ɓaawo gandal hunde marsata e ɓaawo gandal yonani en fi valeur gandal en adday noon kapularji men kapular men ɓe wi mo jangali haray jangaliri hella ɗon jang on gaali wata yaade ko ɗum woni jangaali mbimana ka pular ngal si tawino hingal jangede minen togo hingal fuɗɗama jangede ngal gollitire kañum kadi nahawu yaltayno e mum kañum kadi defte yaltayno e mum kañum kadi naforeji buy yaltayno e mum ingénieriyagal e luka fof kañum kadi yaltayno e muɗum mo jangali kala ka ellawal ngal woni andu alluwal ngal ala ɗon kala ka alluwal ngal woni sa ɗaɓɓite yiyata ellawal ngal ɗum ɗo fof ko pularji yuɓɓodirɗi holluɗi jaka ibnu adama on afirangal wo ko o yamira ko yo jango ko neɓuɗa paytade hulowo Allah on ko e nder janguɓe ɓen haysi tawi a yii janguɗo mo hulata Allah ma no woodi janguɓe ɓe hulata Allah kono dow alqur'ana wi sa heɓayle kadi hulowo Allah ko e nder janguɓe ɓen haray ɗeɗo hadiseje e ɗeɗo ayeji alqur'ana e ɗiɗo yewtireji tindi pularɗi adduɗen yoni ko holla en valeur gandal ngal ko holla en ɓaawo gandal ngal wonotako en feƴƴay noon joni e toɓɓere ko honno noon joni ngal jangirte ko honno ngal ɗaɓɓirte feƴƴoyen e toɓɓere ko honno ngal ɗaɓɓirante barki feƴƴoyen e toɓɓere nayaɓere e sakkitorde ko hon ɗum woni intérêt yiɗugol gando ɓannitamo ko on ɗum woni lorra añugol gando hawkamo. Servants of Allah, the brother said the importance of knowledge are many. Indeed, we should tie our belts to look for knowledge. Because the knowledge we take common example in the world, our daily activities, we consider those who know the knowledge before we apply. But in the sense of religion, we pick and choose whom we want and whom we love. So therefore, he encouraged you and myself to look for knowledge. He said, according to Akhdari, the book that we all know about and we say we learn it, and all the madhab agree that book is authentic, that no one should do anything until you know the law of it or until you have knowledge of it. He said, yes, but now, if you have a car and you know that the car is going to stop, you are directly looking for friends, a mechanic, who is going to help you whenever the car has problems. That we agree to that. We will never take the car, we get it to tailor. Never. And also when we're ready to sew our clothes,
We go to the tailor shop, we ask who is the best tailor here, because we want to get the best swing. All that we know. When our telephone spots, we're ready to look for the best technician. All that we agree to it. If we didn't find the best technician here, we prefer to send the phone Guinea or any other country. It's about the terms of religion. We care less. We don't consider that. Why? It's because we lack of knowing the importance of it. Or else, before we choose the imam, we must know the value and the degree, his position of knowing the Islam. Also the muazzin, before we appoint someone who can call here for prayer, we must know he understood the role of it. We're not talking about the reward, but the person should know it before he should be appointed. It's all these examples we need to consider them. The way we consider our worldly activities, we need to understand that is value in our religion more than the world. Aray saytul biddi musibe julbe e bi mana gandangal konaki ikra arano ha kawawi ittude neddo e majjere o jibinande wawi mo feƴƴinande jippiroji aduna wawi mo naadude aljanna e yina ɓoore iqra arano e yina ɓoore iqra ɗimmo o adinoɓe arde labriya ɗo yaniɓe humpodirgol e lagine ko leetere ko yaada lebbi ɗiɗi tati o leetere no yaade o yaada lebbi ɗiɗi tati si réponse heɓe a windayno leetere ceeɗu hetta jaababuye dundu adinoɓe arde hinoonni ɗon kadi le e hoore mum ko igra adunayankeji on golli ɓay karambol heɓike bibɓe heɓike kaybi ka windete heɓike igra ɗin mon o yirto o tapita kadi mbimana o yirta o janngita tawta o janngama mardi kono difficulté no woodi o yirta o jannga téléphone yaltina réseau yaltina unité yaltina a jooɗoto ɗo jooni humpodira e mo lagini on ɗon e ɗon kono noon a ittay ɗo hella faa dala si waawa humpondirde e mo lagini on siko réseau ji goo yewton 3 minutes ko réseau ji goo yewton 1 minute ɓe yilti ɓe tapiti iɗora ɗimmo on fayin kamɓe ɓe jaɓi man kana yuridu dunya fa alayhi bil ilmi ɓe jaɓi ɗum ɓe gonɗina hadise o kono ɓe gollidiray mo noon ɓe yilti ɓe tapitimo haa tawi jooni on 5 dala mo waɗata ɗon nodda to 5 minutes unité 5 minutes appel ma 2 minutes ma 1 minute appel tawi a waaway connectorde jooni 5 dala on e ndeer 10 jours anndi tawɗo on haani ka appel unité kanko ko ɗon o hatti o anndi aduna on acciimo yehi acciimo kanko himo paani ɗiɗiraaɗimmo on gollanooma feƴƴanooma ɗo kanko en tant que o heɓaali 5 dala o waata yewtude 2 minutes à 3 minutes o wata honkondirde haade makko en tant que o yo loowaali mbuuɗi joyi en jooni noon igra am tafanooma haade jooni a connectoray on 5 dala ɗi balɗe sappo appel no ɗon windugol leetere no ɗon waɗugol bas naata e makkabaji jannga hino ɗon wonande ɗaɓɓowo dina wonande ɗaɓɓowo golleeji bonɗi aduna yankeeji fof no ɗon o humpito kon feƴƴide e nder aduna on fof o yewtide e nder aduna on fof ko alda e keerol ko alda e frontiére tawa kala ka o yaari o yewtidete e nder on paadara ɗon anndi ko iɓiraaɗi noon fayi ko wonata ɓee ko o iɓra arano bi maana janngugol annda diina kam o ɓurno hanndude ɗum mi janngii mi anndi ko ni juulirte ɓaano mi goɗɗo no juula façon no juulir no min mi anndira yo mi yilto mi iɓraano kadi mi ndaara kon ɓoyani may gooɓa
min mi janggi mi andi ko noon no salli goɗɗe kono mi woɓɓe no salli goɗa no ɗum ɗon no diimiren ni e ko an kon mi yilto kadi mi taka ɓiɗɗora arano on kadi mi wawa huutude ɗon mi andani e makko konmumay goto ɓaawo gandal ngal wonataake ko barki komi jangi kon mi heɓi ɗum ɗo batte mi majji ala si on ndaari daruna alayhi laana daruna e yoori ndin jawdin ko o heɓi fof ɓaawo yimɓe makko ɗen ari waaja gol mo koni an kadi acci o pewre e majjere ko wonɗa ɗonɗa ibdat fima ataka llahu dara al akhira komi ƴettu ndi jawdi ma haɓɓira ɗum ɗo laara ɓay a heɓi adna wala tarta nasibaka fi dunia koni an kadi moƴƴo yimɓe no Allah moƴƴori noon e ma an kadi yurni yimɓe ɓen an kadi jippi to acci nde bewre kon no jaabi o wiide innama utitu ala jahali indi ko ɗum o wii allahumma la o wi innama utitu onon ɗo on annda onon annda ono heɓir jawdi yeeye pooso ɗon ɗon min ɗon anndi ko ɗum ɗukkila jawdi ko gandal an ngal yiido ko gandal ɗo ko ngal yata hay fii ko o majjuɗo hay fii o ni keefeero hay fii o wowli no wowlirtaake kono innama utitu ala ilmin inni yaaɓi so a yehi a yurnide ka tafsirji ɗon a waɗi baha ko wonko o siffi o wi ilmi kala ko alqur'ana wuri ka foti landitaade haranaya janngo hoore on tira hoore on feƴƴa sikka a woni ceernoojo so a yehi a tefi ɗon ɗon ilmin indi a ndaari ko woni ɗon kon a yi'ay ngalawji ko honno o janngiri e junngo annabi Muusa koy kadi haa o waawi heɓude on jawdi ko heɓi a ngalɗay a taway hay mo waaway majjinde hay mo waaway ay en ɓeyditorade Allah ballal ɓe yurmede o ɓeydi en neminde o ɓeyda en teddinde o ɓeyda en wallitade kara programme ji men ɗi heewaali wonde kufay mi laaɗa Allah sallah sallam mi jeeya e ko ɓe mawlotono runkugol hunde eɓɓugol nde ronka nde allahumma inni auduka min al ajabi wal kasali eɓɓa hunde nde ronka heɓa échec ronkande gaynude koko julɗo haandi évolude plein no juulede plein no waajede ka radio ma ka leydi ma nooni wof échec heɓɓo en torki Allah tabaraka wa taala yo istaki haray si tawi mo kettiimo siɓɓe julɓe yii nafoore ngal ɗo gandal en yii maloore ngal ɗo gandal en addi exemple mo fiiji ɗi tuteter renen ɗo ɓay en jannga fii mum naten jannguɓe fii mum ɓen ko honno ɓen yiltaade ɓe teerinana en ko heɓuɗen tutuɗen yarnuɗen gowuɗen haa njaran en addina ko e gandal nden hay ka appel ka téléphone ko tawata kon en addi misaljiɗin ka tawata hino woni waaɓe hino reeni hakkundeji meɗen en addi nafoore ngal ɗo gandal hay e hoore o ɗo ɗaaruna gari o wi mingoy ko gandal am okkila o wi aali ko majjere am okkila wiiten ya yirto yaha ngaara tafsirji ɗin ɗon moƴƴa yegoɗa ɗon moƴƴa sikki o ala en anndi enen ɓe joolude ɗo law hiɗen joginoo décision on en janngay kono ila ɗo miɗo anndi haray décision on ɓuray ko horno noon ngal taɓɓirte tawa ngal nafa joom magga Servants of Allah, the importance of the knowledge, the brother gave us many examples. The example that you can see, it happened just now, because he's setting examples in the knowledge. When the current went up, we saw what happened. The knowledge brought the current to us. So indeed, if we want our life to be fine and durable, we should look for knowledge. This is the topic. The example of the benefit of knowledge that will come, but he just encourages us to look for knowledge. And for you to understand the hadith that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whosoever won the world, he should learn. Whosoever won hereafter, he should learn.
whosoever wants two of them is to look for knowledge. The knowledge, he said, you should go and look for yourself. How Karun, the richest man on earth, the time of the wicked King Pharaoh, go and see how that man looked for knowledge. And you remember, when they advised me, used to tell me, Karun, calm down, stop problem, be humble, realize that Allah gave you this money. He look at everybody and say, no, my people, you don't know what happened. I got my money through my knowledge. He said, then if true we are looking for knowledge, we should go and research how that man got knowledge from Anabi Musa. He said, because no doubt about it, he learned from Anabi Musa. So this is the importance of knowledge, or looking for the knowledge. We should tie our belt. If today we are here, we say we want knowledge, then tomorrow should be more than what we need today. Gandangal, kongal nakangal, ngalone take baunu. Kono yaati, itawi ajanga ingal mate, hebana hore magal kaduna hebana hore magal kalahara, koya jangu yanga nodangal, so anangal, yan kinanodawon do ajangu deo, jangu deo, okkoramo, wananamo, harap ande kelas dawino. Pouka di kabeh ngadila dalil butung-butung siudan uli insyaallah yang uli tadinya. Andi ngal gandal koni ko barki kinta ba ender magal sede on Allah tabaraka wa taala wi ka Qur'ana wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Ori oninde al-Qur'ana re njirtininde mede lori barki derga hayi aku kiwoni da bede jangudo heɓali kin honno o wata hakkundeji men ko ɓawo o jangi ha o hewti dow kono ɓa tum o heɓaliti ko tuma o iwi ɗon yimɓeɓe wiya ole no jangita ndaruno o wayri ni kala deftere nde annantamo o inane kala mas'ala mo landotoɗaɗo o jaaɓoto sa ndaruno o wayri ni ayi ngal yaltitaali e makko o yano présentudema o mo jangi kono kanko tigi ɓay mo anndi gandal ngal yaltitaali o yay mo sakkindade iya faami o yano jangi mo convaincade ko kimbarki ɗaɓɓaki e o alqur'ana ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko ya jangu noon gandal ngal wondani e barki hande kadi a janngay seeɗa heɓa koyi seeɗe mi addanayi misal yiya yimɓe ɗiɗo ka nder juulirde tawa oɗa fatiha o sellina o wata firde omi wi o sellina fatiha laddarinde o reconnuisino selli nden o watande jamɗude o ɓira yoho yiya o ka ɓawo piliyewal to riwayaji ɗi jeeɗiɗi kala himo wonƴi so addi darde aranere nden sino faala o wanta e ham darde ɗimmere nden sino faala ko wasu no feewi ko sukaɓe jangirtan darde aranere nden sino faala ko dande sunde si waddata ɗimmere nden sino faala ko makrude waddata no gasa sa watta lili mo hunji kadi sahih Bukhari Muslim wattorore ɗon ɗoy sa watta lili tawa ɗon ɓe ɗo ɗiɗo masalan e nder juulirde nden ma e nder quartier o ma e nder nokkure nden o mo sellinaka hunde huwetake o eltani a hattanaka a haɗa si tagi en mi huwana o hewtani so hewti o waɗante comprendre hiya oɗa e façon riwayaji mum ɗin e façon daaɗe ko mari konkohi mo ñofi to hollitetake feƴƴayimo ɗon o hollitetake ajanallahi so ala ɗum so hewti kadi o hollitetake o ɗitatake ene wama rabbuka bi zallamin lil abid an a tefaali ɗon ko fii honɗum masalan
jiya gonɗo ɗo o yimmi kewna ɓama ka karamo ko makko fewno jangganako yahano kono ɓeenooɓe men ɗo masala naɓe ko karamo ko mum karamo ko makko haltinamo leɗɗe hoggo e waare huɗo e nemndi e mbiya laaɓoɗan e leɗɗe huccateɗe wona yo ɗum mam wona yo kulaaji ɗin kadi naata wona yo nayi ɗin kadi ɗon ko hewtude wona yo darnde gootum kadi waaru kaɓitaare wuri hay gooto wona yo wuuri wuteeje ɗe ngatete ka sunture ɗum ɗo fof ɗo chatte o kippa ɗum 24 heures sur 24 o ronka janndude karama ko makko ronka mo janndude wallahi o iwta jannde hara o hunjaati faatiha no selliri kono yaafi o arta o heɓaali ganndal kono hara o heɓiigaasimaagaji oɗa o jannga haɓɓille ɗen no weɗi baba mum waɗino soraaji allah fi jam ganndal yo heɓo ɗaɓɓi ganndal haa e ɗaaɗi torike allah e allah ko ɗum ɓiɗɗo ganndo ɗimmo tum uddito to anta karamo ko mum teddinta karamo ko mum oftorta karamo ko mum leɗɗe alarba ɗum ko bidi'a ɗum ɗa ko bidi'a holno ete teddingol karamo ko mum ko bidi'a kala ka tawata ittuno lanndi kilatama bidi'a wallinama to tawi ɗo mawɓe men ɓen si ɓe naɓino fay kum kuljande ñande o toɓɓana ɓe naɓa ndontoori ndi ƴoɓɓe ɗiɗi ma tati ma joyi ndontoori ndi anndanɗa hoore ma ndi ƴoƴi haa hara goɗɗe ɗen mbuudundi ɗin waɗi njormu ka tururu naɓa haɓɓere goro naɓa cobbal jewta ɗon sharia naynin ndi jewta ɗon ɓaanium ndombo mi alaa wolirde wayo jannooɓe kadi addane kamɓe goro ko yo nanu yewtere annden komi nani kon wowli ko nanon ɗum addon ɗon hara o firiraani no haalira ɗon noon sinaa ɗum hara firir ko contraire o ko kanko tan ko yo nanu haa kam wowli ɗon heña woɓɓe ƴettata abdoulaye kala imminele kamɓe goro ino ɓe enele ko ɓey toɓɓal waɗa enele ko kay ko ɓey toɓɓani mi addana en woni mbisaa ñande toɓɓal ngom ɓay kum kum warre noon kun yaha ko janga ko hewta findituru karamo ko e kereyi ɗon kadi koyo findite koyo coɓɓal waɗe wakko ɓe waɗuno nde ñande kon ɓe waɗa ɗum o janga o heeto tabara ɓe nata hende si feƴƴe ko politique no goɗɗum heɓora wona on politique kadi kono mo naɓuɗa janggana ko on yaltira goɗɗum kadi wona o janga ha o hewta yaasi ɓe inna waɗum o janga o hewta mariama ɓe wewa ɗum ɓe janga o hewta tabara ɓe wewa ɗum e mariam ko non ha o jippina tawa no landi kadi cardi andi mi wuuriraali ɗo waɗi mimi dajinani en jipeji ko ɓeyoɗi waɗa nani komin wuurde kon haddon ɗo hara on firiraali no faalira kon non ko ɗum ɗum towi wandi kum fay kum yanganama yaafi ila ñande kum naɓa janganaku ɓe baaba makkum e nene makkum gaɓum no rima ɗon ɓe fiɗi ko guɓum gaɓum wonata cardi kaari mo anndi jooni noon ɓay ɗum no yaha ɓurke duuɓi jeeɗiɗi tawa jiftinaali ko janngugol o jokkuno hitande duuɓi ɗo jiftinaali kono naa ɗum jokkaako kurɓago o lanniile hunaade allah booboti hukku wonde ko karamo ko en jeyi on ɗum allah waɗata o ayna kum ga on haandi wona jeeɗiɗiɗi hari ngaari jeeɗiɗiiri yi'ete ko fii honɗum ɓe ƴetti ga on kum halfini allah ɓe fiɗii kum ɗo ko jotti alqur'ana allah hiwa buuto memata bono memata wuyɓe memata par ce que o yii niya rimanaɗo ga on kum o ko wona ɗon ko ɗum waɗi si ngaari jowiiri hay wiyete ngaari jiiɗiɗi wiyete hannde yiyata ngaari tati par ce que kala rimanaɗo so goɗɗi heɓude gayi ɗiɗi fottayɗi ko wiyata somi yeeyi ndiɗo ɗiɗi ndiɗo ɗini hannde heɓa naylan toorɗino nini ndiɗo heɓa naylan stampe pay de tool ko ɗon o naɓata haqqille makko de ndiɗo wonay cardi mo an ɗum alaa ɗo ndiɗo wonay ko kaari mo an ta hora ɗum alaa ɗo ila ka ɗin anniyeji accita hella ka ne oɓe ka remooɓe
Allah tabaraka wa taala sorti barki wurti wuyɓe wurti bono wurti piyo wurti mbolle wurti e hendu maya ni tappitorani wujjaka ŋataka fottane ko hendu ɗum Allah tabaraka wa taala wurti ɗum oɗa o heɓo yaali gandal ngal kono barki maggal heɓike oɗa heɓi gandal ngal barki ɗin heɓaki hande kadi jangi moƴƴa gandal ngal ronka yattude mum ko ɗum si waɗi ɓaawo en jeetidi ɗaɓɓugol gandal ngal en adday noon kadi qissaji ko yowondir e sahaba ɗaata taw hara miɗo wurnutude didi ami anndali mi liɓi Abdoullahi ibn Abbas so yehi e ndaari ka suwar min hayati sahaba ɓaawo janndi e junngo sahabaɓe ɓe wuuridi ɓen haa o heɓi gande koni kon e junngo ɓen ɗon o ɓeyni o jaɓaali famde woni doctorat o gollitiri hadis on talabu ilmi min al mahdi ila llah junngo goni Abdoullahi bun oɗa Abdoullahi bun oɗa Aboubacry Oumar Ousmane Ali ɓen ɗum fof gandal ko woni junngo maɓɓe fof ko hendu haanimo waɗde ba fi gandal en haanimo jaɓi ko jannganaako o waɗa wa tawɗo no faami no duwa janngude haa en ɗuɗi fof ino duwa janngude haa non e mufti ka leydi mumma ministre ino duwa janngude haa non e imamu ɗo ta kadi wallini fewndike jannugo o faamaani ɗum kan e nder ko ɗaɓɓata gandal ko seede goɗɗo yankinanoɗo karamo ɗum jeddinamo si tawi koyo Allah wat barki e nasgal mi inni misal ngal ka sahabaɓe mi hawti ka fulɓe fuuta ɓen to ɓen ko bidi'aɓe mi hawti to ɓaa o humpitiki o ndaaro e qissa on ko suwar min hayati sahaba ka qissa Abdoullahi ibn Abbas o humpitike e neele no woodi marɗo gandal ngal o mara alaa e junngo sahabaɓe wuridi ɗon ɓen o haɓɓi gondol yo yehi o yehi o hewtiroyi jemma ɓaa o yehi o hewtiroyi jemma tawi falama o suusaari konkande karama koojo on siiwota o ɗeyƴo ele o naali karama ko makko taw koye ɓayo jannaali mo hay ali ko taƴiɗo taw kono o jeetiɗi o yewnayi karama ko makko o suusaali konkande mo o waali o awli ɓornungol wiiɗo ndaaroye ka suwar min hayati sahaba hannde kadi nde karama koojo on finuno yiiɗum no waali ɗon o jiɗi haa ko fure woni ko warano ko go addani ɓaaka an ɗo ba o puusi fa bangal ɗum tigi inni hawdi o anndi ko wuuri e nele ko wiiko moonda henndu ndum wi fi njaareni ndin ka sara addi bibbi hoore makko kanko Abdoullahi bin Abbas o wi ko ahon bo wi ko min Abdoullahi bin Abbas o wi kori jamma kan o wi min nanu no woodi gandal ko jogi ɗon komi henndaade ko ɗum mi ari ka mooɗon yo on jaani o karamo koojo wi ɗin a miññiraawo nelaaɗo a aalu daydi a sahaabajo ronkaalan noddude toon mi janne o wii al ilmu yufta wala yahdi alay yahe ndaaron ɗon annda an kadi ƴettee ko ɗon jogiɗaa karamo ko maa ko haa ɗo teddinɗaaɓe haa ko haa ɗon faamaa ɗon ka haray Abdoullahi ibn Abbas kanko kadi haray ko bide o waɗi o teddin karama ko makko haa o watti karama ko makko Allah hara o teddini karama ko makko haa o feƴƴintini place ka duwa teddinede ka ko haa ka haani ɗo jo lontinooɓe nden ñande ɓen e yi'aayi ɗiɗɗa ko addi wonde ɓe gondani ko Abdoullahi ibn Abbas ko balmantora windaaka defte holla jooni noon mi sikki e njii kanko Abdoullahi ibn Abbas ko wonɗum waɗi mo baharul umma o wakkili o janngi o ne'ani jannooɓe mo ɓen so yi o woni baharul umma ko duuɓi sappo wuuride e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bien sûr no sabimbini ko nelaaɗo Allah sallallahu sallam duwanimo kon kono men ko teddini kon karaɓe kooɓe makko ɓen o yannganiɓe o soani ɓen jaka ɗum men no waɗa janamere waɗi mo baharul umma yirso ɓe ngaari ɗon enen kadi e hinoy hino karama kooɓe men wonɓe jannude iwen ɗon aren ko annabi Moussa alayhi salatu wassalam Allah faalama mo ɓeydande gandal ko gasata mo jannude nden ñande nun ka hooni leydi ɗon ko cheikh uɗa annabi Moussa ko nabiyun Moussa
attention ko kallama Allah attention ko jeyaɗo e ulul azmi Allah no wawno wiide Hudar arjannana la Musa ka makko Hudar mo suusuno wiide mi yaata o wawata o suusata wiide o yaata kono Allah no andi Hudar ara janna Musa kono haray Musa taynama haray o heɓi kitabu mon kono mubarakun fi on haray heɓaki Allah wi Musa honɗum wo ilmo ɗo yaraka maje ɗe fottiri ɗon ɗaɓɓitoya abdan min ibadina o jaɓano wonande a yiide fi wota yaadu ndun newo o jaɓanimo wolande inde hoɗo fi o yandi heɓo est ce que ko ngaygo Allah tabaraka wa taala waɗi allahumma la ko fi o barkiɗin heɓo e gandal ngal o inni seppi no gasa lesdi no gasa jonte en yiyaali ko ɓe waɗi distance en mbere yaadu ndum e bere ko min mi yurni ko Allah muuli kadi tawi pat o hewti ka Hudar woni ɗon o feƴƴitoy o seppiti ñallal timmungal 12 heures de temps himo seppude o feƴƴi ka e wonɗum ko fi honɗum ko fi tuubi o lorro kono noon wona ngayni ko fi o wartinota hen Musa alayhi salatu wassalam o yangodi e bani Israila kasiha alqur'ana wi en 40 sanatan yasiruna fil ard so yeeyo naati ka tafsiriɗo o yiya e wonde bani Israil ba Allah wi yoɓe yewɓe naatoya Palestine ɓe wi ɓe salme yaaka inna lanna to kola fiya inna fiya qawman jabbari ba Musa soñji o heɗande ko watta fiya finnu ɗumen idhaba anta wa rabbuka faqatila ay jomma yahe ako yon beeɗodiroyon e maɓɓe toon minen en tant que ɓen ɗono toon men natta wa inna hahuna daidu minen meɗen ɗon saɓe wi ɗon minen meɗen ɗon ba Musa yettini Allah yawa seɗon na ɓe wiɓe ɗon Musa wini o wi waɗiɓe embargo 40 ans ɓe busata ɗon o yaha ɗawo ka tafsir ɓaɓe lodeke ɓe jaɓi ɓe wi joni annabi Musa me yaha o wiya may ɓe ƴetta binde ka nangue ɓuuri ɓe seppa ha nge muta nde nge muta ɓe tawaɗi ɓe ka ɓuusuno bimbi ɗo ɓe wiya ala ka jooɗoɗen may ɓe ƴettita ka nangue muti ɓe seppa ha nde no dike laaɓa ɓe tawi ɓe ka ɓuusuno ka nge mutuno ɗon ɗigeɗe ko ni 40 sanatan yasiruna filal 40 ans dambule eɓe wadde tourné nokku ngol kono ngir sattede wi ɗo fof est ce que Moussa wullitike wonɗo iri sattede o jani amma laawol ɗaɓɓugol gandal o soñji o heɓɓi tampere e yandi ha o wi Yusha bun Nun ittina bada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba Yusha e lorri min meeɗaɗo heɓde soñja e jangi hay si o voyage ɗo adda e yiɗɗi ɗum kosi o wi ayyali inni nasitul huda ida wayna ila safar ka jooɗino ɓen ka fetere ka fawti ɗen ɗon mi yejjitingi ɓe noon Allah no yeejino Musa kaka lingingil yejjita hoore ko ɗon huɗarol kamno Allah muyara lingingil yejjitataake ɓe hewti ka fete o yiya Musa o yiya Hudar ɗon ko par ce que ara tampere nden nde timmaali yangilinde timmaali o wiɗi awa dalika ma kunna nabide ko ɗon ɗiɗi wonɓen ɗaɓɓuɓe ɓe yilditi ɓe yewti ɓa o yiidi e Hudar mi faala yen anndum si tawi barki a faama hadise gooto aya alqur'ana gooto Allah lowanama barki e kum hadise e on aya qur'an haa wona mufti wona jentete ko wuura e jang maaya e jang ko ɗum mi faala ɓurɗo mum tawi wona e ko ɗo woni hetta ɗo français ɓe wi c'est pas de quantité c'est la qualité wona ɗuɗɗugol hunde nde landa kari mo hunji riwaya ɗum ɗo mo hunji riwaya ɗum ɗo Sahih Bukhari mo hunji imam Abi Dawud mo hunji masnadu jiɗi mo hunji ɗum no jeeya e sharti tan wi jeeyaka e sharti ɓe raɓɓindino no jeeya e sharti kono na ɗum ɗum landa ko ette ɗum heeɓi barki ɓa Musa yiiɗi e makko honno ɓoosani mo o wi ene on acca yaaden ka a jannummi ko ɗum o wi on accay wonen ɗo mi financay on jannummi ko ɗum o wi ko on accay mi jonka on sika ka ngeta sika ka juma sika ka jama sika ka caandol naayo golle mon ɗen fof naayo activité ji mon ɗin dérance naayo ɗi arrêto min mi jokkay on jannumi ko fof cette question o landi est ce que si c'est possible
oɗon ɓaawo ngal gandal ɗo yimɓe ko ɗum hatta Allah waɗa barke ngal Abdoulaye bun Abbas ɓaawo ngal gandal heɓike yino tettiniri karama ko ɗum hatta Allah waɗa barke ngal enere mi accata mawɓe men ɓen Fuuta de wuuriya e min mbilan mi waɗa exemple e Fuuta miɗo jaɓi mawɓe Fuuta ɓen mi jandi noon hataa ɓe mawɓe men no ɓe toɓɓaniri kumpay ɗum ɓe naɓi kum jande ɓe financi alarbaare be alarbaare ɓe toona dengal leɗɗe kenen ɓe santinira kenen ngo ɓe waɗa nendi kenen ngo ɓe waɗa mbuuɗi kenen ngo ɓe waɗa goro ɓe anndi ko ɓe woni ɗamɓude wonaade feetuɓe balkoyo he ko ɗum haɗa Allah hatta Allah waɗa barke e ngal gandal o yaha pourque settan dambule o annda alif kaliro kono e ɗi ko ngarma ke o ɗi barke mo hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu nde no yimɓe ɓen yahata caandon ar jokka alqur'ana fattabi'u an jokkude nde no yimɓe ɓen fof yawata kayi uddi toygol alqur'ana wi fattabi'uhu accutuɓe yoɓe yaw an yirdo toon jokku nde nde no fof yahata ɗaɓɓugol laamu ngun alqur'ana wi yilto an fattabi'uhu jokku nde nde no fof warto laawol angola alqur'ana wi yilto fattabi'u jokku nde kono noon ko jokkata nde ɗon ko yaa eto objectif wonɗo to on heɓano sinaa ɗum a wona e jannguɗo haa leeɗi ɗin iri kala ɓannande a fiinayi teddungal heɓotaako moyen heɓotaako sina Allah baaɓi kadi hay peewal heɓotaako ara ko woni janngu ne annoɗen karamokkooɓe ɓen waɗanen karamokkooɓe ɓen adden misal ka ɓeeɗo jannguɓe ɗe gannde aduna yanteeje yiya goɗɗo no jannga haa sixiéme année en nandinayi jooni o jannga haa o heewta sixiéme année kono ko ɓe yimɓe nana e ɓilan haala kam e waybude loggo yewtere nde si juutaali jokkum wela taasi ɗaɓɓa examen perta faalayen arti he kala ko yiiɗon waɗi ɓaatilla o mbiɗi o tooñata lande c'est pourquoi c'est comment ɗaɓɓite waɗe baa o yiyay Allah wi wa jaalna lahumul honno wiyete min waɗani ɓe lompi min waɗani ɓe gite min waɗani ɓe ɓerɗe laallahum tashkurun kafa ɓe taskora ɗum ɗoɓeji ɗi ɓe sendidira foñi e foñi joni yiya goɗɗo naaɓe école français ma anglais o jannga haa o ɗaɓɓa examen goyi o naafi haala brevet o faɗa o ɗaɓɓa o faɗa ɓe goɗɗo o yaltelen o wona ɗo haa kaw timminta l'âge de 30 ans 40 ans mo satti hunnduko himo waawi tokkidirde français seeɗa o nommé chef quartier goyi o nomama chef tête yahee tumdodire nokkure yiya hunjiiɗo alqur'ana e hadiseje boyino ko hoore makko mo jooɗiɗa ɓaawo tumbodiraama kanko chef quartier o ndarane fotaari dow jannguɗo ha sixiéme année yaani oɗa jannguno hawde to wii jamia imama sorti université yaltuɗo examen on o waɗane fottayire o wettitane kadi bagidane piwota o toon o ɓannane tabal o joɗɗinane sippaji ndiyan e taxi o laaɓugol o yarira fule joɗɗine yeeso makko oɗa ñobbo ɓaawo to awa karama koye tolimon ka tappi hum ɗon wonon ɗon tawi ɗe gandal ko oɗa jogii kon wallahi eɓɓondira e ko oɗa janngi pour ɗuɗude eɓɓondira kadi e wonugol bi mana qualité yeytuɗo gandal alqouran alifa mo gooto no ɓuri jippulude jiɗɗuɗa to joni noon enen Allah tooni ɗum yiltite ndaaron kumɓay ɗum élève mum ka kum naadaka l'école ndaare ko honno kum fof e mawɓe makkum ko honno ɓe ɗoftori fondateur l'école on e karama ko l'école on ndaaro moƴƴan ɗon moodi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ila ka fay kum kum windi ka l'école ɓe waɗa leer a ko leer ɗo o naatata si woni fay kum kum néglici yarugol kaɓe ɗen ko fiyano karama ko l'école ɗotorami faala yo ngam andon ko ɓe Allah waɗa barke ɗum hay ko barki aduna yande kum ɓaawa toñata si fay kum kum néglici yarugol kaɓe ɗen haa woni fokkitiileer o yonde ko mawɓe makko ɓen tigi haa ka ɓiɗɗo weli ɗon haa ka ɓiɗɗo yurmii ɗon hiɗen anndi kono kala mo ko lekkol yonno ɗon kaa ɓuri ɗon
yo ɓiɗɗo ma on yaltu ittali koƴe ha ka ɗum muusi ɗon hiɗen nganndi kono karama ko lekko lon tefingol mum ino ɓuri ɗum ko ni ɓe ferotataji kafe on ɓaami wiima ya yar kaɓe ɗen a jaɓaani imno a waya haa nde fii leer mo karama ko lekkol jonni o sabi karama ko lekkol inna awa ko o coñci ɗo addata façon ngo ñowoɗo ko haa ɗo jiwo ñoante ko haa ɗo suka o ñoante ko façon o couleur ɗo hakke ko mawɓe fayɓe ɓen ɗofti karama ko lekkol jiɗin hakke ko ɓe ɗoftiɓe fii kulol ka ɓe yawɓe soode a bago gonɗu ɓe watta ɓera ɓen a joni noon monsieur en joni min faala yon taƴam min bagge on ɗon min naɓata luumo min ndaara si ɓe yehi ɓe hoolortamandi tagolngol na allah wona ɗoftede ɓoyi ko karama ko lekkol wona ɗoftede ɓe hoolorta ko ɓe ndaari ɓe manditi kon ɓe taƴa teeku ɓe yaaɓe jinda ka marché en tant que ɓe yeɓɓindirani ha ɓe tawi hunde nanda hunde serta kaka ɓe tawi hunde serta ɓe na taƴanelan ɗon mais sertede karama ko lekkol wiya ko cahier tel ko livre tel ko bic tel mawɓe ɓe no heewi ko tata tawi ɓe yawɓe ñawloyo ɓe finanta fay kun ko gandan aduna yanke jangi ɗum ko ɓeenoɗa barke ɗum sa o toonata si ɓe financi ko ko financi ɗo fof teddini yurmini yantike respecti sériyaji ɗi allah ronkiɓe récompense de ɗum kadama ɗo tooni ɓe tawa toñalɓe tawi o rabbuka bi jallami lillahi ndaaro o naɓaako ka majlis gonnoɗo toye karama ko makko kenen jo o rewta harano rewteede kenen o hewta tawa gaynama fiineede kenen o hewta tawa ujama bal kenen ngo turta ala langa dowɗo ɗo wona ella goɗɗo naila leɗɗe alarba e wi ɗum ani le ɗum ko bidiya janngana kuuɓe watti joni leɗɗe lewru mene hella Konakiri to ɓenna jooni e nder lewru ndu jooni waɗen dimanche derniére nde ma jeudi derniére kala to ñalande derniére janngeten nden e on semaine ɗon ɓe halta ɓe fotta ñalande kaari derniére nden e nder semaine o mana jooni ko lewru ɓe sikki ko karama koyen jampa ko hoorema jampa jamna yimɓe sappo masalan hara ko hella lagine yimɓe sappo jannganaako ɓe soranoma lewru wona leɗɗe alarba wona alarba ɗum sulɗi karama koye riifay bisa ɓe alfu mo wii ko ƴoyre natirtan janna o taway komo neeɓi nder lewru janna yimɓe sappo ɓe honko hankannoɓe fuɗɗa andintinde ɗum ka 3e semaine ɓe honko hankanno ha ka 4e semaine ɓe tumbi waɗi ɓe jonna karama koye kaɗi timmata 50 millions andi goto kala waɗa 5 000 par mois wallahi ko joni o wowlande ɗum ko nowori ɗo mari duɓe 5 janneteɗe Konakiri ko ɗum golle min mara golle yimɓe aduna sowona jannago ngal heɓo o janga o rewto ngal heɓo kono kifaɗe o to ngal faɗe kono ki heɓo mi anda tiɗon nandelam moƴƴa yimpitoɗe ndaren no Moussa janngiri ne oran Cheikhou Ba yimpitoɗe ndaren no Abdoulaye ɗum Abbas janngiri no ne orani o karama koɓe makko ɗa dettoɗen ɓe karama koɓe makko yittiide yimtoɗe ndaren no finuɗen tawruɗen haka karama koɓe on teddina ɗon hande kadi kala ko jannguɗen Allah waɗanan en barke e makkum wuuren e makkum ngurdam heccuɗuɗam sa kala présentowo en o wiya yayo no wunji judu amma tawa ka présenta ɓe wujudu amma o yiyoto e men hara nayo ɓe wi'u na noon ya ndaaru no o waɗiri noon hara si o ndaari no waɗirten noon ka ɓorna teeri ka cuɗaari ka gollodal ka waare ka ngikku tawa embere ko o présenté en ko hiɗen janngi tawa si en présentama ɗum tawa hara ɗum no yaltiti e men ka nguure feccuɗuɗo ka ko muɗum ɗum ko ɓaawo en waɗi to ko yimɓen ɗo en hattata ɗon no lutti gokkum foffum gokkum yaawi non Servants of Allah, I think we just briefing you because we are not able to repeat all. But what I want to say here is that it's between knowledge and blessing. Now he already told us that to look for knowledge is very important. But when you get the knowledge, if you don't have blessing, you don't look for blessing for that knowledge,
then it's there where the topic go long. I will not able to repeat all. But just summarize some. In such, he gave two examples. Someone who already got knowledge, but he does not have respect for the teacher. In both sides, English or Arabic. You will achieve the knowledge. You will be learned men, but will be there. But when they see you, that man is educated. It's learned men, but they'll add but there. That but, go and check yourself. It's because the teachers are not respected. If we look for the knowledge alone, for us to be able to open any book that we see, any note, we know it. But we don't care about the teachers. We don't respect them. Then the knowledge will be there, but the benefit will be little, because the blessing is not there. And he gave another example of someone who his knowledge is very little, but indeed he struggled hard to respect his teacher, and he obeyed them, and he achieved little knowledge but many blessings. And you will see the example of these two people. Sometimes those who get a little knowledge are always above those who get higher knowledge. You say why? Because of the blessing. If you want to get blessing, we should respect our teachers, both sides. Then he struggled for the knowledge. He gave examples how Anabi Musa struggled for knowledge. He's a prophet, a messenger, and Allah talked to him directly. If Allah wanted, he's going to tell the teacher to come and teach Anabi Musa to his own house. But to show you the value of knowledge, he said Anabi Musa should move and go look for this knowledge. And he didn't even tell Anabi Musa the name of the teacher and the place. He just giving sign that when you go until the feet disappears from you, then there is the ulama that you are looking for. Go there. Then let's look at ourselves. Today we say human rights. Teachers should not beat no children. When you go to school, because your father get money, you drove a car, you go to school, you don't have time for the teacher. Donc un sakkitorum kun darmen ɗo ko yiɗugol jannguɓe ɓen keltinaɓe wonda e maɓɓe. Mi tawi Allah arti kalima ya'wunu gando. Awa kala gando ka o iwi yota lamdo mo komo honto e ɗamen hande tawata e makko nano ko ngol ɗum yuro ɗon defratoɗano. Kala ka yiiɗa gando ta lamdo mo duuɓi makko hande humpitotoɗa joni hiɗa heccimo jaɓa ko kanko hanuma teddinde ko kanko hanuma rondanade. Adden ɗon kadi misal jiɗi ɗi wallahi ko annabaɓe ɓen ɗum. Misal lorra e sonja e defet ko woni comme e añugol gando ɓottitagol gando yawitagol gando fiiɗa heccimo ma fiiɓaɗa ɓuri mo moyen. Ibrahima alayhi salatu wassalamu khalilu rahman wa abuhu azara alayhi la'an. Azara ko gonga o torinene annabi Ibrahim ko jibini ko neyi ko waɗi ordonnance ko waɗi dépense wir fof kono Allah janni annabi Ibrahima ɓiɗɗojo on ko jannani babajo on. Annabi Ibrahima fewte baba mo wi baba ya abad wako wiyeten ka fular men kono yo baba en an teddugal e yurmingo kadi jaani min al ilmi ma lam yaatika baba wona yawde wona mawnintinare kono meeɗi gandar ko e ɓaali ƴoftelan baba heɗelan jaɓanelan baba mi janna o
agara ndaari duuɓi pour makko tawi si goɗɗo a helkiimo kala ko ɓurma a anano heddinde o wi Ibrahima feeti mi toro nene ma mi heɓe mi neya mi yango haa mawna wi'alan yomi jokke ye yomi mi yeltu ko piyanni le koyɗe ma jannalan i jornima iyam yaltu mi yiɗama yiide ha ñande dargal hay aata mi faalakama yiide o ari ganndo ɗiɓamo hetti ganndo o ari ganndo ɗiɓamo kankoni baaba ganndo hi wa kana akhiruhu ma boɗɗon takkitoɗe makko nden khalidan filnar an kadi hinuma hino jannguɓe ɓen ka yiɗugo ganndo ɓanni tamo ɗottomo ronka ndaarude duuɓi ronka ndaarude dambe ronka ndaarude komo honto nagoore honɗum woni e mum ka annabaaɓe ɓen addeten islam nabiyullahi dawuda alayhi salatu wassalam waɗunihi sulaymana almalik annabi dawuda ko kanko woni annabajo on kanko woni almami on kanko kadi woni nanɗo attention ɗin noon tati kala o ñaawi ñaawre ha o goyni tawi no woopiti ɗulluɗuno adama kattawni dawuda ko ibnu adama ka allah tawi pat janni ɓiɗɗo on e fiinde ñaawore ɗon ko jannali babajo on alqurana tigi rekoniki sirriki wo ko fahamnaha sulayman o ñaawi en alaadude ko ɗum ñaawama ko wonno ñaawira naati nden toɓɓere wonde ko bii ɗum ganndo ka o iwri wo sa jaɓi waɗo mo waawa jaw jaɓa yiyaadema jaɓa yimama soroma hara jaɓala yi baba en ma sa jaɓu ndaarude duuɓi hakkunde ma e ganndo sa jaɓu ndaarude dambe hakkunde ma e ganndo ma ɗum a tarda e reeɗo o yaha baba mi landanoma noon mi ñaamirta dey ɓiɗɗo am siko encore no ñaawiraynoɗa ko ni ha baba noddutuɓe Sulaymana nodditiɓe annabi dawda maaki awa mi ñaawiri ni hay mi gayni kono ɗum ɓikkun an ɗo allah faminimo tokkimo gandal mbi ɗum ɗo ko Allah kanko wokoni hana ñaawirede hawke komi ñaawi ɗon yo konko ñaawi kanko kanna kanko tori nene Sulaymana wona kanko fembi Sulaymana wona kanko neyi wona kanko toɓɓari wona kanko janni o ɓorti doroke mawnintinaari nden o liɓito o jokki ganndo o faamaali o ko ɓiɗɗo o faami o ko ganndo o jokki ni wa kana amiruhu ma woni takkitorde makko nden on haalidan fi janna ɗum ɗo o waɗyana siɓe julɓe kala ka yiiruɗaa ganndo e aduna jooni noon mekke ko wiyetee kon ganndo jannugol anne laaɗo naaki hayrukum on fof son tumbondiri man taallama alqur'ana wa allama ko jannguɗo qur'an jooɗii kan no jannande gonɗol noppi ɗum fof kono métier on o wera jogaade si a faamaali a yiyataa hasiise ko nelaaɗo maako on fof ko ɓuri moƴƴude ko o ganndo hino jooɗii kan no jannude ko mbi on ɗum ko ɓuri heewde kon a taway ganndo jannoo on allah waɗatama maako moyen allah waɗatamo yaajiraaɗo allah waɗatamo patron allah waɗatamo voyage ko ɓuri ko min naali watta mi taƴa mi huɓintina ndoaci foto sorti o ɓuri ko mi wi on anndi ko ɓiyon est ce que allah ani o ganndo est ce que ko hadisane laa ɗon woni wonaali goonga allahumma la ko ɗum hatta haani ko hikma o hatta allah waɗa ganndo on yo wonu riisuɗo alɗuɗo fayin ko fiika janngana kuujo ƴetto e deftere wuggoo ara tawa ministre de commerce no nodditi karamo ko en o doga ñannde goo o ara o tawa ustasin e duwani no nanngondiri o doga ñannde goo o ara o tawa ustasin no kufra client no huuɓiti o doga ñannde goo o ara o tawa ustasin so ɗiɓi e sin soodoygol marchandise China o innoya allah he min ko hannomi jannga ɓe jangnayɓe men hay ɓe ngara kamɓe jottaama awa ko o hikma ko ɗum allah tantinaa ɗum ko ɓura yiɗeede ko ɓuri yettude ko ɓuri jogaade dibbet ko wiyetee comme métier kono sa faami kadi o issa ɗo jooni
زين للناس بشار من النساء البنين القناطير المقنطرة أوي أجوني آخر تولي من يوم تاجر نور جيتي فرات كنمسيجي تاوارتا الكلونا هاني انسك كيو كره or alla jonnatamo dalaji tulaɗi ɗin ka gite waddataɗo tulaɗi yeeso makko kono o ko galo o maɓotako ha o mayati ko ɗi ɗum huɗuɗa wonugol jannguɗo jannowo ƴettu allah jonnatamo dalaji ɗin o wertaɗi yeeso makko o tuɓa o maapori $100 on ma $1000 on masalan ɓeygu makko jibini awande no ɓeygu makko no ka maternité so yoɓaɗi 200 000 wano men en lagine to kenen go 500 000 o yaltata surtout si ko boomo gorko surtout si ko ɗiɗɗuru onon ɓettatteta allah jonnata karama ko en 200 000 yoɓe deeti ɗin ha wona ɓeygu maɓɓe yaltataɗi yoɓaɓa ko ɗon o wattata kono ko ɓuri heewde ko kala ka o maaɓori 200 000 ko ɓuri heewde ko kadi allah ko 2 millions andata kaw innata ɗon moodi a moodi awa o nawnuɗo ɗo ma nge heege ɗo ma nde ñamande ɗo ma o probléme ɗo ka wiyata ɗon ayo mi walli ndettore nden mi sippa ɗum ɗo ɓii tan wirto allah wiyano won ɗon o addataɗi ha hewta ɗon fi kulol wota o jogo mbuɗɗin ka mbuuɗi ɗi ɗuuɗi ka jungo ko kandi yeetotoma ko waɗa ɗoyo noon ɗi yeetoma ya accitu jannugol o saluɗi addude o acca hewta ka ittu ka yitere ka wiyata ɗo aɗu hetti ɗo boni ayo mi immo mi yaha ko ɗon o wiyata noon no won may sa yaha mi adda siko dammol ma porano o adda coggu dammi ɗiɗi siko kastano ngordum ma porano o adda ɗiɗi siko 1 million ma porano o adda 2 million ha ko ni hakkunde allah e jannoɓe ɓen hiɓe riisi arɗi ɓuri jogiiɓe dolle dala no transferude soodoya marchandise ara woni ɓeeɗa no jogii montam on ka junngo ɓeeɗa montam on ɓe jonnaaka ko barki mum on ɓe jongiɗi mana ko chèque yoni hayɗotude kono noon fof ko gandal ngal do'anama netanama allah waɗi barki e mum ko tuma hewti ittu ka yitere an wo allah adda fere fere ɗum ɗon o yangota ko sonjota o jogiiɗo montam mbowɗi ɗinɗa no heewi ko makoto fiwde ha luttira noon ɗe laawol ene waɗi ara no jogii montam o yaha o rangata banque biyettugol ɗuɗɗi mo rokka ma marchandise o kala e ko nandita tawno arano siɓɓe julɓe ngil sonkowil an tout fof o toɓɓe yogaji mi yewti e toɓɓere araneren nden koyo wayi janngu wota gooto min janngu deftere wootere ma defte ɗiɗi ma yalta université fama gayi wa en waatullahi ɗum abbas jannga junngo bi ni ko woni emo yiidi tefa kadi ko hongo luttiri kadi komi annda so yii woni baaru umma ko wakkili o janngi e junngo ɓuri woten jaɓumam torde mi jannga min mi jannga ɗum wona koma torde maale kaari jannga kono le on sa howondiri e makko eno ɓuri jannguɓe go'o sa jaɓi woto njuutu howondirde so na ɗum ko ni yo wete to jannga ko joomiraaɓe gande ɓe wii aduwun alimum hayrun min habibin jahilin gando gaña ara so yiɗima wareteɗo imo faala imo wakkili wattutugol an wareɗa kono ko gando on no ɓuri moƴƴude ɗiɗo ma kono ko majjuɗo sa suɓinama gando gaño e giɗo ma majjuɗo laaɓuɗo poye giɗo laaɓuɗo ser kono ko majjuɗo joomiraɓe gande ɓe wii woto yarew ƴetta gando ma gaño o ɗuma moƴƴande par ce que ko neeɓi kon fof ko gandal makko ngal nakkorɗa ko neeɓi kon fof tawi kadi ko gookare mo jangi so hokkitima wadde ko boni na ngayngu ko woni hakkunde mon kon wona ɗum ɗon saloto o waɗama ko boni kon ngayngu ko woni hakkunde mon kon siko soppugol ma o faalano ngayngu ko yeetotomo ko yo muñcutomo kono gandal makko ngal si tawi ko goongay mo jangi ngal ɗon ngal wona e frein ngal ɗon ngal kale mo e lorrugol ma o haray toɓɓere nden ko komi yewti ɗo ko yo en janngu e yimɓe ɓen no sikkude hino janngude kala ko jannguɗen waawen baane garsol geeletirɗi mi waɗata kadi misal abadan eɓe konaaki e maɓe adi jangde mi wi kam gecciyanɗi kono garson gamirtrit imo tawa omo francisco imo tawa 26 stricto imo tawa
5 17 street so dimo tawa kala deftere nde ɓannanɗamo barjitinɗo ƴeeka ɗin on dinaari ñanaɗo oɗon andirta o jogi tun defte no coyo jayannomo ko e aduna o ala jaɓude jangude si o woni ɗon santan 4 dimanche si ustade en wayni ke ɗon ko suusata o wawata présentade o fiina fiiɓay ustade en araani on anndi ala jangeede defte ɗen no jogaa noon no jimbeede no jawreede hiɗen yiɗi kala ka wiiƴa yo o faljite ma yo fiine ɗiɗo oɗo anndata o jogii deftere nden kono alaande jango kala ñaawoore ka hewti sinaa ɗum moodi kala ñaawoore ko yowndiri e lattari si tawi a gaynii nden mo lanndike ma ñaawoore tawde ka bulugol marama wi o annda mo lanndike ma ñaawre wonde ka ménage muslime o tawa annda kono ko tata lakdari no yewtitii mum déterminé si ko goonga gaynii ɓe ɗon ko lanndike no ngallal ngal ɗon jaago wiya daliɗama ka lakdari kono ko tawi ko goonga janngiinde hara yewtere annden ko tindini ko yo en janngu go'o ɗiɗi on ko yo en yangano gandal ngal to ano ɗengal newɗen ilmun bila adabin ka jasadin bila ruhin gandal e fawniidi e barki ino waɗi wa ɓanndu ndu maraɗo toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere tammere nden yiɗen jannguɓe ɓen ɗoftoɗen ɓe yantina ɓen ɓe waɗanen ɓe okkorenɓe waɗen wa dawuda hara en a ñaali gannduɗo ɓe raɗo temɓen waɗen wa adara allahumma jalna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana haray numéro téléphone kami noto ɗo ɗo toujours mi jonnay e nder ɗe balɗe hedditiiɗe ɗo ko 07 waɗo toon waɗon kadi 70 waɗon kadi 78 waɗon kadi 70 waɗon kadi 71 amma numéro ji ɗi lagine réseau bi hiiɓore lagine fof ko même numéro waɗo toon ko kodduji ɗi yimtindirɗon ko areba ko ɗon ko 664 wonde kodduji ɗi no ɗuuɗi ko orange ko 628 siko telcom ko 657 ko intertel ko 635 kodduji ɗi amma numéro on yeeso toon fof ko gootum ko 60 53 09 masalan 664 ka areba waɗa 60 53 09 ka orange waɗa 628 fahin waɗa gootum yeeso 60 53 09 amma adresse on ka email ka Facebook o ka Skype o ka YouTube o on waɗa e Abdoulaye Kala @gmail.com Kala on ko elji ɗiɗi waɗon espace hakkunde Abdoulaye on e Kala on inchallahu taala ara en wawa hen ko wirde 628 wanga ko ngal ɗo woni ka Viber wallahu ala wa alam assalamu aleykum